Utuko bwegoro Kibanteto kenda gutariria uritinguki bwa thirikari yawe kwa mwaka jumwe juria ethirite ari wathanine. Mutuma akioneka gutariria umbani kirimantu jegi ogima ruji kithomo na kinyandwa ya mpithukiro cia maitha. Mutuma akioneka kinya kuimakira kigerio na guchikira Max Cheguru. Tuko bwana arwa turenda kumakire ugwa mutegeri wa Wero TV kuthuja uritinguki bwa mutuma na njira ya gutwira kethira umbani buria kuga ni akinyanirite ni bukuoneka maturene. Maoni ja kwizari kukumania na rwaria rwa ngavana Mutumeguru. Haranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyanitia. Amona ntetu iria nkureterete ni Yaria tukuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Anto Kathomba gukinyithwa sibitari ni Anyambene nyuma ya lori ire gukamatete atwamira nkurukiega na kugwa. Tukamurika na ndene miario ya ngavana Mutumo tuko bwegoro kiri gikaro kia mwanya na andiki banteto. Akariba mikindori gutariria imwe cia ngugi iria ngavana Mutuma rugoririe na itete kiri rware rwawe utuko bwegoro. Amero kurwa bamenyere kunenkanira mbecha bakiairu bakae watwanya twangu gikiri thirikari ya kaunti. Monaniretwo mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Anto Kathomba ni bamukiri sibitari ne ya Nyambene level 4 muchene jwa Maoa kuthingatira mutino jwa barabara juria jo kwereka gukarika nyuma ya lori ire gukamatete atwabamira nkurukia igana gutamwerekera na kubagwithia ikarikarire ne retigirite muntu mwatete utoro obwawe mukaririgite wa ngwataniro ya atwamira akiwa ne yutate na mawatho ja barabara ngari gukamata nto baba inge nkurukia kithimi. Dennis Mugendi katwambirie. Nirwiro nirokonokia uturo sibitari ne Nyambere bofo mushino Maua kuria Anto Kithumba bagwete banja na umwe guta uturo bwawe bune kumani na mutino jorori ire kwirikane gukamatite atwamira mututo tere ni cia kawiru igembe centro kuria itere mwerekera na kugwa lori yawa ina atwa ngari mogo ba lori yawa tawina kirudha ikinyire hewa saindire kawiru kama dho ina igwitite ya tio kama tite pate testo tukena miotumira ukongone kama dhamto na merete au ngare kinyalobe we kariyo tuere to bana ngare ne so goranto o saitie pal omona kuele me bangi ba umieta mnomongo no ne botito Lili ikarikari makitie baria bonokirete ciarira na kugigiba baingi mukaririgiti watwamira Cosmas General na menereti thithiare yatwamira gututagwo na ngari ta mirigo guti kumakirwa mioyo yao ntwerite thirikari gukurukia rwangi rwa ukaria gutungata rwarika tukuigwa tuthuri sana na twithikirite muno no already we have lost tulosete mutu omwe through the road accidents na botika buri untu bwa ntuko ya mbere kana rwarete ntuko ya mbere kota kana atwamira ukwa bengarine itonete mitinwe mingi sana na ngwetikio kuma ko sibitari ye general kwena history ya ntu bwa atwamira bawete na ngari baba ingi muno na bakakua na itonete kintu ntu akwekarika so oni bura nkuromba ni atiri thirikari yetu and our police
twethireni ibethire be bolelie ngari icio kamatatua no ntu atu bakarito ba mirio atu bakarito ba mirio kana ikwasi kana bakarite untamenye imbingari yonthe yamba kuthira ere muingwe pio iro enda cio kamatatu ba mira na ndenda kuwa and I want to call upon the police na ntubonde ba vyombo usalama ukiakwithira butu ukiatua haraka iwezekanavyo uhakikisha atua mira iboka matoboya na njira ya heshima sisi wenyewe tutajichukulia hatua. Igeria ritu ria kwanina na tungata ba ugima ritrombikana ni untu wa pirika inyingi sibitari ne iji de chama ni watu wa mirande enda kuwa tutekira biashara tutekira sumari kana tukira ntobara bosie vya ibena mbecha tukire kwarasia atua mirande tu abariraria rukiri thasta noro. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ni anyambenere 4 mushini o Maua, kaunti ya Meru. Ntuku egoro ngabana mutuma ntwithinki anekete gikaro na ndiki banteto aria ajukitie kanya gutariria umbani bwa thirikari yawe kwa mwaka jumwe juri ethirite ari muthigone jotongeria bwa Meru. Mutuma ni aringithitie mantu kathumba jario mpithukiro cia ndithia siasa cia one term na two term aria kinya onekete guchokeria MC wa Bogeta DMK Kiogora nyuma ya kuga mutuma ni aguchokera maitia o tajare atumire mwangaza eberwa gitine. Neli Kithenji gatumurikire taredia. Jenge Meru pamoja has been the philosophy of the leadership. Ni ugorobwa ntuko ya igoro ni aria gavana Mutuma Ntoithinkia arekete gikaro na ndekibante toaja kathetu kamo Meru bagitegera mwaka jwawe jomwe Joriti Ngugi akiamberia na gwekira ngwataniro wa kugwetana retete aja Meru. We have moved from disunity to unity of purpose in serving our people. We have moved from noise to purpose, from wrangles to work. Na kirima karika jampithukiro ya maitha jainyerete kaunti ya Meru kagitene kanande. No ntuikwari na deputy president reu Ruto ari reu Uhuru ari president kagutari na deputy president kana Ruto ekuo gitene anto toba twere kokua kagutari na deputy president akiuga ni wewe ugakandana najo so nkabwethia nteto na Mutuma uteunge ukiumba kuthiria thina ya mbaditire ndene Meru imutuma na etere ibukona nteto agitunyokia kumania na miario ya mheshimiwa DMK ure ugete ate andikite antoba kungana kire obisi yawe ngugwira ciekirite ko kire Meru endu te kuruira Mutuma chai ira mheshimiwa DMK respect with a lot of respect auwa Mutuma ate kumeagethera kare ya anyunya chai kanare ya kithere kire kibandaski Mutuma nara kanywa chai kana nara kare kithere either kire kibandaski kana kire mama mboga kana kire kithere nara ntorene ende ngugira woni ndonere riembere kwa advertise ngugeyu endu andi tekurwira Mutuma atikurirwa ni thoko ya kimera kia Miraa akionania gucina migue Peter Munya na Mithika Lentore akuru baire bethirite bari Meru bari ministers ba agriculture baitiria Nairobi au awa taite binene anto bangi beta wakatel bakuma Somalia be yababona babera no butwetikirie tukaura Miraa ura tukwenda tugeta tukainyelia anto ba Meru na nkoroki kuga kathondeka thoko ije kwambiria mweri Joina Miraa neteta Somalia Miraa twamikia Djibouti yetu enelea Jesu Miraa twamikia kinya Netherlands ringi na kere ugima bwa mwere akeinyeria cibitari cia muingi kagitene kanandi cire na ndawa na kinyama utungatani jamega na ndawa ira tumbite wikia macibitari mwanka thai ni over 360 million na no kumenya itutierio kwi mieri ina nikenda tukinya in the next financial year ni tutieri almost 80 million cia kureta ndawa katwina notion ira twari ni otene that cibitari cia muingi kana cia public weta na ombere ukarast ukagirwa nthoni we mwekuru turuwa ndene ya Meru utika na kabatire gutoturo bwako kagitiarawa akithirekeria na kwariria kiurutani kia one term na two term akiregete tena mbere kugwata Mwanki atande gorone ya Meru bare kugwa one term ne akuru bara be na interest cia yo bagwa one term no ndiba witwera ite
one time we kwirwa ri ni riku ni on support muntu okumanyeri bato totiete wetu ameru katweriti ameru katuriti Kanyene Kawero TV Mbita Nele Wakithenji na nandi turikuria maoni jaku izari kukumania na rwaria rwa ngavana Mutuma igoro maoni jaku izari kukumania na rwaria rwa ngavana Mutuma igoro itana mbere na kwaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria nyuma ya ngavana Mutuma gutariria imwe ya mirandi ira yombikite rungu rwa wathani bwawe hakari kuma ntere chia mikinduri ni bachumiretie guchunka migambo eze bakiuga za mweza Azaria Mutuma aragwetaga jatethretu za kionania kiremetho maturene ni baeze nengerekana na mbeo chokwanda bakiuga itabakinyira bakiathira kinyantura yao netigeri nyuma Kirimantu Jegi otungata bwogima bakiuga sibitarire nyingi itethagirwa na rwangirwa ekuru kutharimirwa twana. Nyuma ya gavana Mutuma twithinkia gwika gikaro na nyomba cia nteto wa Jamiru gutetela maendeleo ja thirikari ya nyuma ya mwanka jumo ofisine na nde akariba mikinduri ne basiumiritie na kumunengera icokio bakigweta jamoja maendeleo jaraja kugweta jatumbite kwithira jagikinya mashinani ito expected twithingia ethena nkoro yo ena nkoro ate the Ameru lakini na remero thai basikane na memsi abakuja mpesa chietu inkoria ntwethingia devolution was not meant for round devolution was meant policy inchi yacho meyo kinyamashina nine na toya antu bamikinduri it was expected ntwethingia atururera shendi antu abona bonda batoto antu bamikinduri bona shendi abona bonda kele sekta ya ulimi kuringana na bombe usitabakinyela na urimi bwabo bunene bwa makandamia kwithirwa bukiaga mbesa tukuromba mheshimiwa Mutuma twethingia mbeu na area tutona mbeu na naure iciaire githiri ciaithiro ati tukuromba mheshimiwa ai mbeu cietu cionekane nara ciethirire na fertilizer cietu twirigona bonge bombere nabuo megandania yetu ngandania cietu itukona mbeca na ni munene Mutuma ni olwamirite into bibionthe oito goromba into atu ituretero na ngarania cietu cione mbeca nkoroki bakirikania thirikari kiri wirane bwa kuthithia tauni ya Mikinduri kuya municipality hamwe na kumithiriria mathina jayo jaruko yonthe nara etethera kuwa na kanso kwa thoko yonthe iroko no ke yakwa elia but no ke yakwa elia karabati cia twacio yurereroko anto bakara ya ngoro na baria ende batwe itokulalamika na twathinga nerwe ngari charoko itomwa kochare otomwa yuan mantu ne jathiria mwiri na ira ari one keseneti demokrasi wa kiochwa sibitare are ke olone ara ni are ke one point yare seta na keseneti na edra totena maternity wing na mwekro achareri bengrena kiraine ke thirikari ra yekuo ya ngavana Mutuma utege nto kinya kimwe kiratombekia gwikumiria ndene ya Meru County ukaya kwalelia ke sector ya health no sector ya lwamirite manto important muno ndene ya county yetu ya Meru lakini ukaya wita sibitari chetu itena ndawa na ukaya kwalelia tha status ya sibitari chetu cha Meru County anto thai bareta kubachoka nonto mandaitari ate kurita ngui ito kwenda kwira ngavana Mutuma deka bura kwirwa ni one term turenda mutangazira we ni half term na naria na Kirimantu jara jagitia antu babaingi thiri muno a Jamiru ja wamba bwa ndithia bakaromba ngwataniro irereo ya thirikari ya county na national guciara matunda thayo kaya kwalelia northern grazing zone yetu ira yena rasaindie muthara antu betu kabakurira nonto ng'ombe cioka iwita ontuku thirikari ira yekuo ira yongozi ni uraba kui mwana wetu akindiki kinya itu kwenda mira ne responsible nonto tuteomba kwalelia antu betu bakithenja ya ng'ombe ontuku ngavana Mutuma ibware arora bukina era Murkomen apembathinde na MP bonthe ba Meru County thai tote kwenda apembathinde bira to kwenda ni antu betu kona security isawa
Nkiripotela Weru TV kumatigania Mbita Brian. MC wa municipality Caleb Mutethia ni areganite na miario ya MC wa Bogeta West DMK Kiogora uria waugire ati gute mwanya jwa ngavana Mutuma na Kawira Mwangaza. Caleb ni akurigara niki ni untu ni MC bakuma mwiriga joimenti ni boba kuoneka kurwa na ngavana Mutuma akiwa kinyano bari mustari ne jwa mbere kweberia Mwangaza gitine augite kuri no batu bwangu ataniro ya tongeria bonde gutigira ate kuri na witi na mbere. Nyuma ya MC wa Bogeta West DMK Kiogora kwigikanwa kigwanithania thirikari ya ngavana Mutuma Ntoithingia nere yari ya Kawira Mwangaza akiuga meya no ritingugi no jamwe na ndi MC wa municipality Caleb Mutethia na rombete MCs batikeje guchokia miru gitumenera rimono akiorota MCs basothimenti akiuga kirimi swande ya kweberia Kawira Mwangaza obisine ni boba amekamate akiuria kethira ni bo akibonaga meya jathirikari wategera bona impeachment embere yumite KDMK Southimenti impeachment ijire eretwa majority Southimenti ya idhato eretwa isendikei. So tankuga kwi region, I'm not trying to mention any region. Ankuga na ndito tige. Adagwe andu bathogathoga tongeria bangi ba region yu ka bona jai kwena nini yo. To the twirinent aditro. Nuntu etumakiuge kuingia mono. Na ndikwerwa niki from one region yo yona meya kyote region ingi kona meya. Na kiri baraba kurura gite kiongabana miru MCA Mutethia riromba nebatiga wikaira mantu John the siasa na kiboria baengabana orori gite nekanya kurita ngugi baraba kwendete kiangabana nuntu ibaba ingi kona bonde bakiaria bakethirwa akibe criticize nyamantu amega nuntu kwi mantu jeo John Tethia mumiru na kwijara mimbi bakona jatiti dabo kabombi go criticize jakadide jakabwa kena mimbi nyabongo ya Mungu akaba kanya bethiria Mbeta County batikethirwe gintu gitebu mudiene MCA Mutethia ruga thirikari Rais William Ruto no itete na mbere kuingia mawira na jare akira mukari na ndi akienda beta na mbere kumirumira monka mumiru atetheke buruko ringana kura iria ringire ethirwa akiura ya thirikari anda achurimbi ndonere kaimbia miru bonere nuntu at the end of the day thirikari jinya tuga ni firite itithirwe firite akithe national government ikethirwe firite the whole team baraba amichuite report ratito sheweru reakwari etwa ni motuge kare Chukuru ya nthaka ya Christ the King Igembe netigie gitaraga thara nyuma ya mwanki kuringa nthi nyomba ijiri kumama iri iragwatirite aritwa nkurukia magana jairi kuringana na urungamiri bwa Chukuru mwanki jojojo rambiririe kagita kare aritwa bararejaga irio biogoro. Dennis Mugendi ari na ripoti nkuruki. Hiji niyo mbisi ya kugukia ya nyomba cia kumama cia sukuru ya Christ the King Igembe tayo ijikene Igembe Mpois nyuma ikarikare mutino jo mwanki igorogoro mwanki jutigite asara inene ya into biliongu cia ritwa itanda na into bingi kuringa na rungamiri sukuru iji areo mwalimu monene Lawrence Mutembei na murungamiri kithomo Igembe South Joseph Gondana ni ati mwanki jurambiririe ndiria aritobara arijaga irio bia ugoro wega utiwe aragwata banja indi gutamenyekana kigwatithia. Tulipata mkasa wa moto, ilikuwa saa 12 vijana wakiendelea kukula chakula yao ya jioni, so tukagundua kuna moto katika mbweni ya 17 na nataka kuwashukuru sana vijana wetu sababu walijitolea kabisa, wakaweza kuchukua ndoo zenye zilikuwa karibu, wakaenda wakachota maji haraka wakisaidiwa na our neighbors, wakisaidiwa tena na shule yetu ya St. John's Amungenti
na within 30 minutes tulikuwa tumeweza kucontain hiyo moto. Vijana wenye wanaona kwa hiyo bweni ni vijana 200. Walimu waliweza kukutana na the old school, wakafanya meeting ya classes, wakachukua roll calls na wakaensure ya kwamba wameweza kuaccount for all the students. Untusu nkuni bwetithetu na mbere na kuniondira sukuru ijijikine kwithirwa na nkumi ya mutugo jumwega kiria ritwa na mpumi injega, lakini hatukujapata mambo makuu mambo ya ukosefu wa nidhamu ya wanafunzi ambao imeleta shida kwa hii shule. Ni kumani na ikarikariri nabo akariba meneretie utongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru ni untu bwa kwagia ngari ya kuria mwanki nterene iji goro ituronere mutino jo muthuku muno jo andom ko ya skuru yetu yege mbere twendete muno chokeria turi na akari nkatho nuntu bwa gutethaniria bakomba kuria kiria barombere, lakini wamwabu witukuri nazima moto yetu yetire mweshimiwa mutuma itukukuria na igoti uria kigirita kiugwe batu ote mantu ya bari tukuona mwanki ya wateregembe au alutwa ni mbumbu au mbwa nyanto ba umege moko tauni au beta ko bati tukuri mwanki na kuthara mathandoko itukuri na sima moto yetere mutuma itokwera igembe boys yera ira tutarona sima moto na batu itosafete mno no ndo bakwethera o watu akuthurira kendo tutethia, lakini nyo wote yo tukuona no ndo haraka sana yembe twaura batire ko tumire ngari haraka ene bwana barangei atori bake mongoro na ritwana tiongo twachomeria na mwanki yae yeto ende batwe tutena mwana owe. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni ya Christ King Igembe South, County ya Meru. Na kumania na maoni jaku jaria wetete na mbere na kwithirwo gitutumira. Samuel kutoka Maririka Mkunji, mutuma maendeleo ya mutuma inaonekana ni tutam kuingine kuga about banditry watu watigania West tunaisha tu, mutuma atusaidie. Kuyungino withirita gitariria Governor Mutuma has spoken the fact to the one who is saying one term is on his own interest, not for us. Ojoni Paul Munene Gen Z from Kaelo nkaguchokeria nkatho chomwanyane gwita nambere na kwithirwo kiaraniria na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS na kinyakiri mitandao yetu ayo kinyaniria tugikuria maoni jaku kumania na rwaria rwa Mutuma ntwithinkia ntuku ya igoro. Maoni jaku ijari kukumania na rwaria rwa Gavana Mutuma ntuku ya igoro endekagitene gaka katwethire tukinogoka anini tugichokera tukabumenyithia ntumiri ya mbundi ya waandikani. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. Wewe ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro. Na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Murungamiri munene wa mbondi ya waandikani kauntini ya Meru niwe Virginia Kawira norite mwingi kumenyera kwairwa kunenkanira mbecha bakirwa bakae watwanya twangugi augete interview chao ireigeta na mbere mwanka tariki 8 cha mweri twetete ni chia utheri akienda kinya mbecha kuongerwa kirindwangi cha thirikari akiuga imwe chiri na unyiubwa ariti ngugi. Muthuri Murioki hari na nteto taridia.
Bisa munene wa mbundi wandikane nene kaunti Meru no Virginia Kawira augite ndikwe na ndoba bengi bakwairwa bakaita mbeca nikenda bamba kwandikwa ngwinde ne kaunti Meru akiboja mbundi otembesha bagwetiwa kira ndobra bonde bakunda kwandikwa nene kaunti Meru awange twithirite twina challenges kwigwa antu bakiuga itwandikanire tene teoma i process yenderete nantu no bakuiwa mbeca na economy bara bethara bari ome igitara kwandikana gukwenderea bakira kwandikaniroe utuka andikwa tije mtu tukwenda kwira the public that process is free and fair antu bakai wangu gyo ku qualify na ba avoid kunenkanira mbeca iri gwitwa na ukinyaba mone antu bati kumenyeka na ritwara board members kote mtu bondi etumite no tembeca ikuriwa kenda muntu andikwa akiwa mana bobo para kwekurekia kutwaritinguki bara bakwenda na mbere muthia mweri jwa 5 bara baketho bakurukite bakona kanja kagwita ngugi process ni enderete interviews irithira tariki 8 cia mweri jwa 4 after which mbundi gakarande ya na rais results cha every candidate bagite process inge twitaga selection kendari we identify who are the successful candidates for the jobs that have been advertised. Wito kwirigira interview ikethiraga around mweri jwa na gatigate mbere mweri jwa 5 jothira most likely mbundi ikethe go communicate to the successful candidates. Ene amana bobo aketwa kiromba county assembly ya Meru amana otongire ba county botikira tibo kongera ritingo inkuruki nonto kweno batu utukuromba nonto kinyatha ai antu bara tukwandika ibaka isana batimbotethia shortages ira twenacio thirikari yetu amana county assembly ya Meru na the relevant departments baroketi mbeca kenda in the subsequent financial year kumba kuandikanwa tunyia the joblessness in Meru. So it is our prayer ke thirikari bone ora tumba kuongera budget kenda in the subsequent year na years tumba ko keta especially kire area oritingo ibo kwendekeka na inya na muthiene agwa mathujeke chief officers baraba itangio bisine ngavana no ngavana akiwenka wina watho botu mataratara juju ndweta na mbere bwega process ya mbundi ya appoint chief officers ya mbairia na ofisi ya ngavana aka-identify need agatumira bond request bagita the recruitment process na bakagita recommendation back to the governor ankwenda go confirm bond tena the sole mandate to appoint the chief officers on to interviews ichagituro sometimes during this term na tutamenya so far teba uteto ishaga appointment letters for the chief officers tutekomenya either a contract cia wichithiri no tuteba uteto abaere but office ya governor if the contracts expire ingoite kia kaju ke the appropriate action pia Muthuri Murioki wa TV mutiriro kangangi. Kamiti ya gutegera kuthondekwa kwa mawatho mbungene ya seneti ritongeretwe ni seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe mwenda gataya ni chitete gukurukia muswada jwa kwithira abatina witikio na minister wa utalii niwe Rebecca Miano bobone nyuma yawe kwithirwa ati kubetika guchokia biuria biege urungamiri bwa mpingiro cha nyomo kinya nyuma yawe kumwita maita maingi naru akioneka kinya gutuma nini wawe ende ya seneta Baba barega kumuthikira. Anthony Kathenya na riboti eje. Kamiti ya bunge ya seneti ya kuthingatira mawatho maria mendekithitio ni thirikari nene ya delegated legislation leo ni thietete gwitukia muswada kwaga witikio na utungata bwa waziri wa utalii Rebecca Miano nyuma ya waziri ujo kwaga ukinya micemanio niletitwo ni kamiti ino. If she cannot create time for this committee, it means she can't create time for the Senate, which means then that we will have to tell the rest of the Senate to pass a vote of no confidence against her. You know, we need to do our part, everybody to do their part. But what she's doing now is frustrating everything. As a committee, we take a very dim view of her. And these reports now must go to the president. What kind of people is he appointing?
Waziri Rebecca Miano muthenyomde alelegiritwo kinyambera kamiti ino kweje na weru bokone matho mamwe kwa 2025 motungata bwanya moja kithaka kwa mwerekera mpongerile kulikana kuthithika kiri marima gutonya pakwa nyamo ino. Aidha waziri Rebecca Miano atakinya musemanio niojo na kwithirwa agituma mwandiki munene utali kumulungamila. So if it's a matter of postponing issues every other time, then I think at some point we shall have to be faced by some legal tussles. We have had some very good working relationship with quite a number of ministries, especially Minister of Lands, Minister of Health, Minister of so many entities. We have never had issues. But when you sit down and decide to make regulations on behalf of the House, then you get it wrong. And the people are asking questions about these regulations. For example, KWS has imposed new charges. Was there public participation? Why are they not here to answer? Why is the minister not here? These are the people who are letting down the president. These are the people who can cost us the political seats that we are looking for in 1 year. This is a joking. We can't work like this in this government. Kamiti ino luni olite waziri Rebecca Miano kukinya mbele ya kamiti ino muthenywe na kime giki akethirwa tugubaka mujukiria matagari marito. We need to write a letter to this particular cabinet secretary and give her a summon. This time we will not ask her nicely, we summon her. That this time we should issue a summon, and if she doesn't appear now, we should deal with her politically. This is the second time now we're inviting the CS to no avail, and please take that message home. That any other time when we invite the CS, we are not going to give a normal invitation. It will through a summons. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni agwetete kambuni ya Minister Wogima Aden Duale zemwe achio iretumikite kwinyangia mbeche cha mwingi rungu rwa mubango josha. Gachagua ni achokete orota Rais Ruto akiuga mbeche iria chikori wa mutungata za thirikari gukurukira mutambo jwa e-Citizen chietaga mukone jwawe. Kale Mutembei arina nteto tariria. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ashokirete miario waziri wa Rwang'iro Ugima wa Mwere Aden Duale nyuma ya Gachagua kuga Rwang'iro Social Health Authority SHA rotethirwa rukirutango gikire mieri 6 ejete. Sasa wewe Duale, hii SHA mulipanga na Kasongo, mukaleta system ikakost 104 billion. Hiyo pesa mumeiba. Kampuni inaitwa Convergence Network Solutions iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya waziri Aden Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Rigathi netete na mbere kumeneria rungamiri wa thirikari rungu rwa Rais William Ruto nikiria akuga ni ungumania wa mambilioni mambesha mubangone wa e-Citizen mbesha iria akuga iritumiro kubaeneria ya Kenya. Sasa e-Citizen Kasongo owns 80%. Wameiba 6.3 billion. Imetolewa cash from Equity Bank na muti ya Kasongo. Muti ya Kasongo anaitwa Linus Kipngetich ambaye ako na minority shares. Kampuni yake ya insurance inaitwa Amaco na anafanya kazi pale ikulu ya rais. Huyo ndio ametoa pesa taslimu cash, ndio anapatia kina Kawaya na Nimrod Bai kuja kuhonga Wakamba. Kiariria kunyia kwa fertilizer, Rigathi ni atindikiriti ya mwana wirane wa thirikari wa fertilizer ya kung'ana kiri arimi. Fertilizer ni nyie tena arimi ni bakudhangika muno kagitaga kakambura. Mambo ya mbolea, Kasongo walitangaza 2 months ago ya kwamba iko 2 million bags katika stores ya NSPB. Watu watanunua 2,500 ndio wapande. Mvua ndio hii imefika. Not a single bag of fertilizer anywhere in the country. Mpaka kwao nyumbani Uasin Gishu
Huko Kericho wakale wanalia wanasema ni one term. Ugeo wa uria wari munini wa rais utumirite thokone atawa gishigo bunge kia Mbooni kauntini ya Makueni Rutero Regani na thirikari United Alternative Government bageta na mbere na ndionge antuko itano ntere chie kamba. Tusikize ground. Hapa Tawa, hapa Mbooni, munasemaje? Kiripotera Nteto Chia Weru, rietwa riakwa ni Caleb Mutembei. Akariba manyere wodine ya Kithi bari na gintu kia gukenera na ne nyuma yabo kwethirwa bakithithirwa kithima kia Rhodes kiria gitwire gitikuritangu gigikeno giki kiombikite rungu rwa utethio bwa mukabo umwe uria ugwitwa George Kinyua. John Thega hari na riboti iji. Nyuma ya kithima kia Rhodes kia Manyere wondi ya Kithi gicigo bunge atigana West kwa kithugite wakagita na turi bantere ino kuyo banyamarite bonene indi muthenya we mthi batigite bakitheka mwangage ora kathanda ndigore koneka nyuma ya mukabwa na rietwa George Kinyua rimiri no mo bara bakomerera matagiti kia MC wondi ino ya Kithi kuigwe kinyeti ntere na kubathondekera kithima iki na Rhodes rwambirie kuma kenda bagetethia na ru thina era turite go ndugweru ari ibogona ina bwingwa itoweretwe bio ina ari gono no tutaite mitungi tugana tugo icio nthe twajitie rwe gerwero ambo gwithira tubuthiretie twa Murungu amwaramerie mianka na guonthe inyari tarangu cia Murungu amutharime negenda akamba kuona ina biotethia community yake te Manyere yake tuturea ambo tutethia atethia baba inge turainyanaira na arantorentua kithima kita wakalolo pato turauma kalolo tukainyana tuketa muthara na twiba Kithi twaito taru ino itorare torokua iweta mesia itha twaita tukaromba rwe na ara mesiere na rwe twaita tukengwa muntu atoweru ari na tumuruterete mbeca atwinga na arakagitani waku bataithite nkena chio bakiwe kinya webura kenda kiri mwanga wa 2027 wa kwira kuri kura kwenda wanabo bakamuririkana na nende batu Manyere ana babeto barari ya thina barakomboka chimoko nuka matarui ngambe kuicha mero kinya kurithika utengo yendelea ko no tubarui kirima kene ntua we na Manjire irongo twetherio wekira ruo kwikira ruo ngoro arema na ine 2027 tugathira twenwe tumuwete njara ari % kura isiria no ibato amwacionthe patwe kuwirwa kura tuwiritwe mwesimiwa patwe nonga kuya gutwira bila nawe umbikia kwenda na tukwabyo mwesimiwa nikenda kinya wo wirwa bura tuwiritwe muntu ngambe kyo kuria bwa tubithia twa community Manyere nonga Murungu kiripotera Nteto Chia Weru kuma ntere cha Manyere wondi ya Kithi gicigo bunge atigana West mbeta wa John Thega. Michetho ya Betika Bingwa Fest ni ambiritie na arua aria Alzizia Dunga House na Black Panther Queens bagochetha kuma kirirutere rwa Kirimara michetho ya muthia buru ikirigirwa tariki 4 cia mweri twitite. Kama mnaviona leo tumekuja hapa for the National Bingwa Fest organized by Betika na unavyoangalia ile mpira ambayo imetoka sasa hivi ni kati ya IKM na Alazizia ambayo imetoka draw, na tunakaribisha mafanzi wetu, tunakaribisha watu wote hapa Meru waweze kuja kushuhudia hii mchezo ambayo inachezwa hapa, hii mchezo ya soka. The games are not easy. Tunacheza na the best teams around Kenya from 7 regions, na wakaribisha wageni wote ambao wametoka sehemu mbalimbali kutoka Mombasa, wengine wametoka Kisumu, wengine wametoka Western, na wakaribisha katika Meru wawe they feel comfortable. Hapa tunapenda amani na hatuna shida yoyote, na kwa hivyo wawe karibu na waendelee kuja, na pia naomba Betika waendelee kuleta hizi michezo katika kaunti ya Meru, na pia waweze kutusaidia. Ukiangalia hata uwanja ulivyo,
tunaomba not only Betika, pia tunaomba other sponsors na the Sports Kenya na the national government waweze kuangalia huu uwanja na waweze kutengeneza. Kwa majina mimi naitwa David Otieno Nyango. I'm captain from TBM. We came here to represent Nyanza region. Actually, this was our first time in Meru. Tumepata a bit environment imechange and at least sasa tuna adapt na environment. For peace, hakuna kitu yoyote tumefuata so far. Imetulia, Meru kumetulia. Mbeta wa Denotizo, Captain Alazizia. Ibatuto to represent Meru sisi na Dunga. Ki Betika Bingwa Fest. So tuko nationals to kuma draw 0-0 but hope next time tutafanya more better. Si resort mzuri na si mbaya, ziko hapo katikati. Challenge ya leo ni tumezoea mafani wengi kwa uwanja but tunaelewa leo ni Monday but tunaomba tu watu wenye wako home barabe njabonde pombe kuumira patoshangiria ikenda tomba go perform bwega. Betika itukumira thanks sana guturetera nationals Meru igugukiria riti biashara barabe town yeje which of course kwibaba komboreri manyomba yantu baba na bangi baba ingi so itukubera Betika thanks so much no tubo turetera kintu jage Kimeru na inya beje ringi na ringi. Actually ground so far playing surface imetupea challenge juu ground ni ngumu then pia inateleza unapata kuna mchanga tu ukivaa viatu mpya bado unateleza tu so unaweza ambia watu wenye wanasimamia stadium or just kwa playing surface kwa sawa. Manufaa ya kuja kuangalia ni there is a lot of talent here and people love football na watu wengi wanajituma katika mpira. Na kwa hivyo kama uko pale nyumbani tunaomba your support, tunaomba hata ukiweza kuja utusupport, kuja ununue jazi, kuja ushangilie team, kuja utoe hata shilingi yako 10, 20, 100, 1000 ili tuweze kuinua mpira wa Meru. Na pia wale ambao wangetaka kuchukua players ama the scouts tunawahimiza mahali pote walipo, there is a lot of raw talent in Meru and the type of football that is being played here inahitaji wale jamaa scouts wakuja waone zile talent ziko hapa ili waweze kusaidia ama kuinua hii jamii ama hii community ya Meru. Gucokeria nkatho cha mwanya ni kugwatanira na bao twikire nteto cheto cha Weru thaa 3 endi nandi nkabutiga ndene ya Weru FM 96.4 uria gukariru kiri kiri mubango jwa tuthunkume rietwa ni Maureen Kinya mwonani rietwa mathithio ni Purity Richard. Hello. Hello. Hello, sir. Good morning. Morning to you. How are you? I'm good. Lakini Anthony. Yes. Rangi. Haki mbona hukunialika harusi wewe? Harusi gani jamani? Mimi naitwa Edu. Gitonga. Edu Gitonga. Edu Gitonga. Bana tumefanya nawe kazi kidogo tu fiunda hapa na pale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rangi. Happy birthday to you. Thank you bro. Zamacho. Mimi ndio nimejanjaruka hivyo mande ya leo bana. Ex wako akona duku kuliko lakini ina neno. This call is being recorded. Wewe endelea kurekodi call yangu tu ina neno. Nimesikia your call is being recorded. Why are you recording my voice bwana? Hatuwezi kuwa just bro, lazima tuwe na record. Sonko is the only person who will share anything na yeye. At your voice. Hakuna kitu mbaya umesema so uko sawa. At your call is being recorded. Utapeleka wapi sasa? Sawa Rangi, unibetoa munene Okagui. Munene Okagui
kwena manto mano karibu ndo ya lokere weruo neja ndene weru FM na shabiki bo kuigwa oh my goodness